to my channel, mga Anisha ba kini di channel jangan Anisha kasih vlog. Ti kumno pilong vlog ngai fisha iklan ba and ho nga rumah sya iklan ba. Bat menta kasni wala sya fi deka vlog ho menta kasni di deka vlog naman beli un bagi vlog ti on ba na biang so ko ke vlog ti menta na beta fisya vlog man ra biang sa ko bat kham tam ta kasni on share biang pi ki jinti ki bang ni thi na sya ba. Bat naro ta kasni ga long kham su bang kham special ko vlog menta kasni naman ti beli menta kasni inda lang para jonga ho para khadu jonga. Ti ngan pinitu ifi menta ti kampus lam chika por let's get started. Hi guys, mga minakur kalang para jeng ini siya. Pamtakas ngingi dan hangning enjoy ka vlog, bas mabahaman pa ya kahaban kun. Hey friends, ti menta ngin ya sedang lo ka vlog menta sngi da ka balik ti ti siya ba. And nga ada pongjai lupa ti ngan khot stang duduk shay duduk. You know. Hi friends, ngaladap kre. Dan menta nyanyalit suyong, nyanyalit kizing tiet, and sepenilang fi hinda lawan. Okay guys. Okay, ngin ya tiet siya, tingin sa kenduk yang kisah siya. Ti mentangin ya sedang nak ingin sedang nak umso ti filai ki umso dan ki sprite nang ta ki real bad uni u basel seed hani uni umso ba best ba bad ni kv and plus bad u amlaru di badan kam ba na benta basuk po e wiram and plus kataru udan uni u pasyor kai bangini shet mo shet cinta e nang ta bad ni chana dal bad uni usok mungkin bang ham tas ngi yo basaw ba namar uni ni shet ashar bad uni usok kontoy fila bani ini uni usok kontoy tingin shet ashar uni and plus kataru ini clear ice cream lang kandiap ni po fridge and apple bad kamlu ti dan kam be hi hanu ti kamlu and plus uni uba bas haw ni uni de u Nescafe Gold nang ta uni de tang 50 gram nang ta 290 uni bas haw ni coffee kedepan persyang uni ti bat ute umso tang away. Okay, ngapen ilo di fi menta kesngi hang ni menta kesngi bang mut banong menta kesngi ni ti ngan aku adi kopi bahana do mene kham tam bangin awan jingan te yang ni shot kafe nak hanta. Coffee time! Yay! Oh, best ya di coffee. Yes, mata kham tam itu barang cuma tiap ni. Ini sedang menjadi no coffee ni jangan pasti. Siap kan? Tu coffee ni kok coffee ndio menampai ke flame Yes. tenang yes. Wow, cimbang tu coffee lapangan. Makan deh. Oh. Wow guys, ubang hani coffee. Cimbang tu coffee tak coffee mana semua. Oh, best ulang tasty ba. Sekali apa flame? Sekali coffee, wow, cimbang. Ni tak ada lah. Ni tak ban. Banget. Okay guys. Okay guys. Ni tinggi si enjoy kami ni. Ya. Pas parabang ya dan lang. Okay, kamu benar fi kawai fitim ni ang shinyo jang i duduk ngap kap mga fi ilong kuno batay lam. Bas na. Namal ba mo kamtam ta ka di ka lockdown te ngini mi shabat ni yo te ini la drong pau shinyo menen. Te menen hi ngarang pan kap, shwa mengin shoot ikani ka vlog mentang ngap kap menen te pa style ni ang sungu ha bani comment slam ya nga. And like and subscribe mo, friends. Kini enjoy siya ka di coffee naman tas ni napang siya dai. Oh, ikabang ha. Batay ng antas ni pa way. Sausage. Sausage oh. Ya, aku paham sausage pala kata. Dengan siap mga mentakas ni sausage tangbangan su ang lupay fi menta nga mempat penira ka resipi na marbalay ngan itu ha ngampat ju siap dengan persyang takas ni mo kam tamba dudurun ma takas ni long kuno te lada ubang hanga halade te nga sa penira fi na mal ngam ko aban shimlas baklem pat ma ilade ngan penira fi kuno dai te nga sa penira fi kuno ban siat hakan next video pa tamba fi ang comments pa yang mo. So bangan Wow, ibang hati ke film bro.
Okay guys, pa ini sausage yang ni mentang ini shed kum bang oi filmnya dalam i ngang sapen i namar balai ngam pat tip bahara kum nupan shed ini te okay ini sedang men shed no. Okay friends, pa ini sausage yang ni lai mentah dengan kat ini peliang bang sapen i fi. Stay dan ini miss. Wat sini lah ya rap yang ada sini. Warut. Hey Pop Cipria, lai. Ada imo. Fa, saya yang tansu sepang sama nak kalian. Bye. Bang ni ah. Oi, banga wow sini. Okay, ini dua shed dia ada di sini apa mo? Ada. Tak. Terus ni yang saya try konta, sampai sini konta try kek sampai kita just crispy kita taruh amin. Bang ha. Oh guys. Sini. Guys, upang pa. Naraf ko abang tabi uni kum nunga shots ngababan comments nga shipu na lang ayo comments tapi nasa pini fi kini knang tang kani recipe jog di Indonesia marulong upang ha. Oh, ni bang ha. Nga shushet kirki na marpa ngila ko abang palang. Nang poi perkat pada long tasty ha. Makan dulu bang. Kemudian, pada saat ini orang cuci kain itu malam-malam orang terayu om dabang kan nama apa? Ini syariat kerja itu pengira itu kan? Sama guys. Biasa. Enjoy tasnya. Oh, enjoy banget abang. Hey friends, welcome back to video joni bang tasni kalau tangkan ini ada fi internet, slow ban like, Ban share, ban comments, ban subscribe dulu ke channel jangan baru ada video bell icon. Kenapa film masih video itu bang update mai dan tasni tangkan ini saya video yang fi next video. See ya.